Nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Kĩyo TV. Nĩ Jumatatũ tarĩki nĩ 22 nĩ ndagĩũka nĩgetha tũkĩmenye nĩ marĩkũ matinda makĩhiũria ciande. Ngaigua ndĩkĩte ona makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Niĩ njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ, ĩtĩkĩra ngorwo ngĩkũihũrĩra mohoro. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ President William Ruto nĩ megwĩkinyĩtie na atongoria angĩ kĩgomano-inĩ mwena wa Kĩanyaga, gũkũ nĩ kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga. Mũcemanio ũrĩa ũrongoreirie kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa o hamwe na o hamwe ningĩ kuongerera umithio ũrĩa arĩmi makoragwo makĩona. President akiugĩte arĩmi marĩrĩhagwo mbeca ciao ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũndũ ũmwe na kweheria arĩa makoretwo makĩrĩa thigino ya arĩmi. Leo hapa Kirinyaga, katikati ya eneo maarufu la uzalishaji wa kahawa nchini Kenya, tunaanza ukurasa mpya kwa sekta ya kahawa na kwa kilimo na wakulima wa taifa letu la Kenya. Mpango huu wa kufufua kahawa kupitia kwa vyama vya ushirika ama cooperatives una lengo moja: kuhakikisha ya kwamba mkulima anapata pesa zaidi. Nyinyi mnakumbuka, ni kweli ama si kweli? Mimi nilisimama hapa Kirinyaga na niliwaeleza ya kwamba mkinipatia nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, nitabadilisha mambo ya kilimo, na kilimo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze, kwa sababu kila kiongozi atapimwa na ile kazi amefanya. Ndio hapa Kirinyaga mnasema wera warie. Ni kweli ama si kweli bwana? Si ni kweli? Niliwaeleza ya kwamba nitafanya mambo manne ya muhimu kwa sehemu hii ya kilimo. Ya kwanza, nilisema nitahakikisha ya kwamba tunawasajili wakulima, ndio tuwajue, ndio tuwaelewe na tujue mkulima nani anafanya kilimo ya aina gani. Leo tuko na orodha kamili ya wakulima wetu wote Kenya. Wakulima milioni 7.3 wamesajiliwa. Tukasema ya pili, ile maneno ya mbolea ambayo ilikuwa inasumbua wakulima. Mbolea ilikuwa inauzwa shilingi 6,000 ikielekea 7,000. Nikawaeleza nitaweka pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbolea. Naguo mwaki ũrĩa ũratumũkire thoko-inĩ ya Gĩkomba mwena wa irio ũratigire mũhu na onjoria magĩtara hathara nene. No rĩu thirikari yugĩte nĩ kũnyitĩrĩra onjoria ya ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde. Nĩ mwaria wa thirikari Isaac Mwaura akiuga kihumo kĩa mwaki no gĩgũkorwo atĩ kana nĩ kĩrakorwo gĩkĩenjerwo gũkĩmenyeke nĩkĩ kĩracũngĩrĩirie thoko ĩyo gũtumũka mwaki. Kuna watu wamekuwa wakisema kwamba eti wakati wao wenyewe watachaguliwa, hizi nyumba ambazo ni za bei nafuu watakuja kunyang'anywa. Hilo sio jambo la ukweli. Sheria iko sawa. Kipengele cha 40 cha katiba kimeelezea kabisa kwamba ukishanunua mali yako, right to property kwa Kiingereza, uko na haki ya umiliki ya ardhi hali yako. Umefanya makataa, umekwenda, hakuna mtu atakuja kukutoa pale. Una stakabadhi yako. Hakuna mtu yoyote anaweza kutoa dhihari ya kwenda kusema kwamba unyang'anywe mali yako, kwa sababu sheria iko hapa, kipengele cha 40, na ukisoma pia na kipengele cha 63 cha katiba. Kwa hivyo umiliki huu umeweza kuwekwa katika sheria na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukutoa. Kipengele cha 43 cha katiba pia kinakupatia haki ya umiliki wa ardhi. Na pia wakati tulikuwa bungeni, mimi mwenyewe nilikuwa bungeni, tulipitisha sheria
ya kuhakikisha kama kuna nyumba kama hii unaweza kumiliki kipande kimoja cha ile nyumba. Inaitwa Sectional Properties Act. Wakati wa COVID tulipitisha, pengine wengine walisahau. Kwa hivyo mtu asije kukuambia kwamba ati utanyang'anywa haki yako ya kimsingi ya kikatiba. Mwaria wa thirikari augite gigatiba a Kenya nimetekeretio kururungana na kwiturura, no akauga mirurungano ya gahiha, uthukangia wa indo, wici na uragani ni undu utetekeretio gigatiba. Na Mwaura akiugite ona thengia wa mururungano uria ubangitwo wa tariki 25 kiumia-ini giki, augite andu magakorwo mari wira-ini wao na gutiri undu ugakorwo ati ukirugamio. In the same manner, the government reaffirms that the right to assemble, demonstrate, picket, and present petitions is a fundamental democratic freedom guaranteed under Article 37 of the Constitution, which states, every person has the right, peaceably and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. While protests are an essential aspect of democracy, some recent demonstrations have been marred by violence, loss of life and property, damage to a very great extent. This is criminal under our criminal law. And it is often due to criminal elements infiltrating peaceful gatherings. Such violence harms citizens, families, and businesses, thereby weakening our democracy. Police brutality is unacceptable. And let me insist, police brutality is unacceptable. However, attacking police officers is equally intolerable. Rights come with limitations. Article 24 of the Constitution guarantees every person the right to freedom and security of the person, including protection from any form of violence from public or private sources. The Constitution further limits those rights. Rights can be limited by law. And that is why Article 24, read together with Section 82 of the Penal Code, makes it an offense for any person to unlawfully assault, resist, oppose, threaten, or use violence against anyone lawfully charged with a public duty while executing that duty. And when 2 or 3 people are already assembling peacefully, but they start becoming violent, then the police have the right to declare that a riot and to order those people to leave. Tugitigana na icio ni ati mwandiki mukaru wa ukui wa ndege Teresia Baika ni okirire abunge kuma Makueni aria mararegana na bajeti ya mwaka wa 2026 na 2021 akiuga marareganire nayo ni kwaga gutaukirwo wega, akimoria matige kumaconorithia. Oho ni okirire mugethaniro akiuga maroni andu kunyita mbaru ciama handu ha uthii wa na mbere. In the whole of Makueni, Mwengi Mutuse peke yake ndiye alipiga? Yes. Wale wengine wote? No. Wale wengine wote? No. Sasa nini? Shida yetu ni nini? Na watu wameisoma. I felt so embarrassed by our leaders. Na hii wafikie. I honestly felt embarrassed. Kwanza mtasoma, niliona mwingine aoni. All of a sudden, aoni. Mwingine akasimama akaongea na tongues. Just kia mtu anaongea in tongues. Uelewi anasema nini. Mwingine ame-withdraw. Ule nasemanga huyo wao ndio wako sawa. Kumbe hakuna kitu. Acheni kutuaibisha. Nyinyi mnaongeanga chama mpige suti. Ikifika huko aibu ndogo ndogo. Tumekataa hiyo. Hata kama ni chama pia wewe utupatie watu wanaweza fikisha maneno yetu kwa bunge waongee. If you cannot express yourself, how can you be a leader? If you cannot read a document which comes once in a year, why do you even deserve that seat? You don't. It's an embarrassment.
thirikari nĩ yũrĩtio kwarĩrĩra mĩtaratara mĩega hĩndĩ ĩrĩa arutwo maroywo mathukuru-inĩ nĩguo kũnyihia mũhihinyano mathukuru-inĩ, kuona ĩno nĩ imwe cia itũmi iria iracũngĩrĩria mathukuru kũmundio mwaki na ũthũkangia wa indo. Ũhoro ũrĩa ũkĩheanĩtwo nĩ Reverend Father Julius Muthamba nĩwe ũkĩigĩtie rĩtana rĩrĩ kũrĩ Ministry ya Gĩthomo gũkĩrora ciana icio atĩ kĩrathi matirakorwo magĩkĩra namba. Tumeweza kuhimiza watoto ili waweze kuwa na msingi mizuri katika maisha yao, waweke maisha yao katika mizizi ya kiimani na tena katika maadili mazuri. Tumeona kwamba watoto wamekuwa na changamoto hasa wakati huu wa pili, shule nyingi watu wameenda nyumbani. Tunataka kuhimiza sana shule ili waweze kuwa na mipangilio mizuri ya kusikiliza watoto, tena kuwaongelesha. Tuomba tena wazazi, kwa sababu changamoto mingi ambazo tunapata zinatoka nyumbani. Wazazi wengi wamelea watoto bila mwelekeo mzuri na bila kuwafundisha mambo ya maadili na mambo ya Mungu. Kwa hivyo tuwaomba hao wazazi waweze kuwaelekeza watoto wao vizuri, na tena tuwaomba ili wazazi waweze kushirikiana na shule ili waweze kutembea pamoja katika masomo ya watoto wao. Wazazi wengine wakiwaambia shida za watoto wao hawakumbali. Kwa hivyo nataka washirikiane kabisa na shule. Nĩ ngatho hau twakinya njĩtĩkĩria tũkorwo tũgĩikĩria ũgĩthagumisho nĩ tũrakorwo tũgĩcokereria na riboti ingĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Hena we uria wari we wikaire tukaria kari very ambitious no cio nowe mutumira twenda gucokia tumwire atiriri wende no cokererie wimenya kuu twaririo horo waku umenye value yaku umenye wendaga gutuika ki ucokerere uria we wari. Divorce ni kindu it is there, it is real, it is something real. No hindire matigana ri ni ukoraga ati kwina ungi wahuana nginya tangiruga nginya mutwe tondu wakiugo tu gutigana. Ciana no kinya cikama nondu mubango mwega wa kumenya baba wawe guikara atia. Likewise mutumia riria atigwo ni muthuri ni reke njuge mutumia wa ndigwa ni ahotaga guikara maundu-ini na raini-ini njega na muthuri uyu ni arariha nyumba muthio ni ararihira ciana school fees tondu those are the basic need. Nduri handu ngiurira kuriha nyumba, nduri handu ngiurira kurihira ciana school fees na irio. Koguo twamba kuga twambe tuiganire kurio rent na school fees. Maya mangiri tiga kuhanyukia muthuri. Shararuku ukireherwo ni Wanjiru wa Waithaka. Mwambĩrĩrio kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Hihi we murutwo ũrĩkĩtie form 4 kana mũciari ũrethera mwana wake thukuru ndũgatangĩke rĩngĩ kuona thukuru wa Jewel Technical College rĩu nĩ ũragwĩtĩra intake. Gũkũ arutani aitũ nĩ makinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire na tũrutaga arutwo aitũ na macini cia kĩrĩu na makaheo ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire kũringana na kothi ciao. Kothi citũ nĩ ta ũrugi wa hospitality, ũthaka arĩ wa cosmetology, umemerekia arĩ journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi cia nanja ta German. Marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre wega gũkinyĩria gĩkĩro gĩothe kĩa mũrutwo. Tũcerere ũmũthĩ Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatũ kana no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0701 300 701 nĩyo 0701 300 071. Wĩhĩke mĩeke ĩtanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
we ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793 49 49 49 na 0793 94 94 94 kana 0793 59 59 59. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Twaririe Initiation ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nĩ ngatho ntwarĩkia gũgĩcokereria ororĩngĩ tũthiĩ kũrĩa kaunti ya Meru kũrĩa mũingĩ wa imenti ya mũhuro kaunti ya Meru nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na ceceni ya Huduma Center wakĩo ũrugũrĩtio nĩ mũmbunge wa imenti Shadrack Mwiti. Ceceni ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũthĩria mũingĩ mũrigo wa gũkorwo atĩ nĩ maramũkĩra motungata matiganĩte ma thirikari. Kama kuna ndoto nilikuwa naye wakati nilikuwa naomba kura, nilisema nitapigana mpaka tupate huduma hapa Nkubu, na mimi sikuwa nataka nisikia tutakuwa na huduma hapa. Watu wa South Imenti wao wanaenda Meru kila wakati, na unajua sasa itasaidia watu wa Central Imenti, watu wa South Imenti na watu wa Mara. Watu au vile serikali inataka tulete huduma karibu na watu. Yangu ni kuambia watu wa South Imenti, maendeleo mbele, siasa baadaye. Kome, ninajua kwa hapa, lakini sometimes unaweza kutoa watu mbali. Ninataka uchukue watu hapa. Mheshimiwa amesema unskilled, lakini ninajua pia hata skilled wako hapa. So hata hao skilled kama wako, wapatie priority watu wa nyumbani. Mjengo ambao uko hapa utagharimia karibu jumla ya milioni 37. Na kulingana na project iko itatengenezewa msingi mkubwa ambao utakuwa na Huduma Center na ofisi huko juu. Hiyo yote ni kwa sababu wanataka huduma zote zifike hapa, zipeanwe mahali moja. Ndio leo tukasema tunamuonyesha tu, hii tunaita huduma mashinani. Ni kionjo cha ile Huduma Center ambayo inakuja. Ndio ona huduma zote ziko pale. Kuna wengine wanaongea huku pande hii, sitaki kusema ni wapi mheshimiwa, lakini wakiwa wanapiga hiyo kelele wanapiga. Leo hii wakitaka title wanakuja South Imenti. Wakitaka kuchukua birth certificate na death certificate wanakuja South Imenti. Wakitaka sasa Huduma Center watakuwa wanakuja wapi? This one is around Makia, na niseme hizi Kankwele
property ya South Cement because hapa Kobo ndio kapito yetu ya South Cement. Kwa hivyo hizi huduma tutatumia zote, so tutaongea mengi sasa sana, lakini wachane na watu wanapiga midomo. Wewe endelea kusupport serikali na sisi tunasupport serikali daktari. Today we are not only breaking the ground, but we are also breaking the distance between the government and the services. Today a new door is opening and the door is bringing the services home. Kwa niaba watu wa biashara tunasema asanti, asanti, asanti. Hii huduma itafungua biashara mingi hapa Kobo. Na ngwatanĩro ya onjoria KNCCI nĩ ĩrugũrĩtie mũbango wa kũrũmbũiya onjoria ethĩ ĩrĩa ĩhetwo rĩtwa Anwani Yangu mwena wa gĩcũa-inĩ. Mũbango ũrĩa ũgũteithĩrĩria biacara nini na iria nene ikorwo ikĩheo andirethi cia kĩrĩu na thuthurie. Ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mwĩkĩrĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩyo nĩwe Jamal. Kofi kidogo. I'm proud to announce that the Mombasa chapter of KNCCI is fully prepared to roll out the Anwani Yangu Mombasa Business Mapping and Digital Discoverability Campaign. Makofi kwetu jamani. This milestone is the result of extensive consultations, stakeholder engagements, and collaboration with the business across County 001. We listened carefully to our biashara community, because innovation only succeeds when it actually solves real problems. And the message from the business community was very clear. Chairman, tusaidieni, help us become visible, help us become discoverable, and help us grow. Today, we are delivering just that. When we had this discussion with KNCCI about the endless possibilities, about addressing the businesses in Mombasa and beyond, we were extremely touched, and so many light bulb moments came up because we really understood where they're headed as an organization and the vision that they have for the country and Mombasa. And we said we will put our tools, our skills, very young people to actually come in and support the chambers in this initiative through our technical expertise, our know-how, and technology. So, Bwana Chairman, we make a solemn promise to you and the people of Mombasa that we will do right by you and the people of Mombasa to ensure that this program is a success. Na utakinya niho tuko tugikirira gaturumo tuko tukenegereria mwaro uyu mundu gwitwo Maureen Wanjiru wa Njeri agikurehera tabarĩra ya twarire ceraruko na ninge tika wairimu wa Wanjiru mutathei na njira ya ciko au masharo ni mwari wa gicui tugucemania haha wona cihanda thaa 3 gena wiroreri mwega. Ino ni ceceni ya